ya sumat ya siap nomor pa dan ya ki ikong matiba iban longkum irsa susan nak bertajuk ni bana bertajuk ni telefon dia ai play bentuknya ya ki nama kalau play na i ya yang betul-betul video program nak jambe juru ya babu nonton ibari kue na ki dalam ibarat apa juga ni kan hajruar lagi jadi cuma jangan dengar itu baru intip bagi baik baik mobile tu ini ha ke mobile Indonesia ketika kebanyakan yang ibu betul tapi usaha kebun islam kita dengan hajruar lagi di nasional jangan kebun next step yang berperan Indonesia dengan kebun way kedai halor gacing penre Habangiwan kami ikut nama bagiwan berkeren na kebentar ini kimat ibadah sorkar hi ke ayah ke jingkishan ke Fit India kadai ke initiative ke jingsdang jong ke sorkar India na kebentar ke kuat kakia kumbai ong babu menai kai jong ti baka kuat kakia ke jinglet kuat kawan harikat ka kuat kakia ti ke Fit India initiative group kadai ka initiative ka bakaslang ka sorkar na kabenta baro tinokshok-shlong jong kani India but when one pensai haman laki kendom haman laki jaka jong kishlong sepapel na kabenta jong ki lengba jongi bagin matay hapi gumno bapitim nang bangin yayo lang yang ta ka imlang ka sa alam ka bakham kwan hamya teka G20 ka G20 ru kadai ka way ka initiative ya ka jingsdang jong ka sarkar India ka kabayan ban ka jingsdang jong ka sarkar India ha kabayan ban ka environment habangi ong ka environment ka hi kani ka natural environment kabangi ong ka imlang sa alam jongi kabam dadon han ya kita ki man made material sabangi ong man made ka basna ubreo bat ka balong natural kadai ka bag nung ito kabagi ong natural manta kadai ka kay ko kijingko ibag mi lengba kamay marian kamay ramo ka bamangin mo di kata kadai ka initiative biang jong kasarkar ka bakarat seng rap dulu kaya le bantray kumjo harikat ka support jong ini di ka Ministry of Youth Affairs and Sports kay ihamo news ba ka agenda jong ka Ministry of Youth Affairs and Sports kadai ka health well-being and sports manta habang iong health kadai ka jingkot jingkya ka well-being kadai ka jinglong ka bakirpang Pelajar jemaah ini, pelajar persembahan ini, mga adik pamamay bangkang, mariwakit, yang mau ke wilayah High Court. Dengan sekolah persyaifi, katu gadis pemasil na malapit English, at kung kala menyerah di kung kasno kala. Di kanila panggap man kred mata, walang ba mangi iway hangi, idon niya kata maskil, kapag kam, pagpuntan kam, ang mamangi, kitupla, pagpuntan kam, kahagas, wala kasmi.
takas yan ka bang buat menang no bangi hapan long da brio kani wai lagi dan ta jadi ka bangi khat ka challenge ka bangi la bangi ka kam untak la niru rai ka kam niru ora koi kani ka topik ka mga rai ka ta pada ka wai ka topik ka ba ni Islamla kamtang ni Islamla heparet ni wai nila pan pendak ka maka pemana kasih